napravite sebi kašiku. Zdravo svima, ja sam Kosta Marinković. Za danas sam vam pripremio jedan interesantan bushcraft projekat. Kako da izrezbarite svoju drvenu kašiku. Ono što će vam od alata trebati jeste naravno testera da isečete drvo od kog ćete praviti kašiku. Potreban vam je nož sa kojim ćete da je rezbarite, a također potreban je i poseban zakrivljeni nož ili kuka nož da napravite udubljenje. Najbolji izbor drveta bi bilo koje voće koje raste kod nas, kruška, jabuka, trešnja, šljiva. Lepo je kada se uradi, lako je za obradu, također lako za obradu jest i breza. Ja u ovom slučaju koristim lipu. Najbolje je drvo koristiti sveže i sečeno jer je tada najmekše i najlakše za obradu. Ako dugo stoji, suši se, postaje tvrdo i gubit ćete svoj alat i bit će vam znatno teže da radite. Ova konkretno lipa jeste isečena pre skoro godinu dana, ali je svojstvo lipe tako da je ona i dalje meka i neće mi biti problem da je obrađujem. Dan je lep i sunčan, ali je vetrovito, tako da izvinjavam se ukoliko se kamera pomera na vetru. Prvo što treba da uradimo jeste da odlučimo koje će biti dimenzije kašike i da drvo odmah sečemo na tu dimenziju. Otprilike ako kažemo da će u ovoj ovdje regiji biti udubljenje, drška, kolika vam je ruka, koliko želite da bude dugačka, ok, otprilike ovdje bih je isekao. Sljedeće što hoćemo da uradimo jeste da ovo ovako oblo drvo svedemo na oblik daske sa kojim će biti mnogo lakše nastaviti dalji rad. To ćemo uraditi tako što ćemo primijeniti tehnike koje sam vam već pokazao kako možemo da prepolovimo ovo drvo koristeći svoj nož. U ovom slučaju želimo da izbjegnemo srce drveta, da ne bude deo kašike, zato što je ovdje već malo propalo i bilo bi pa ne toliko teže obraditi kašiku, već bi ona bila slabija i pukla bi. Dakle, hoćemo da koristimo deo između srca i između kore. To bi bio ovaj ovdje deo. Dakle, kada budemo sad pravili taj oblik daske, odmah sečemo van polovine i do kore negdje otprilike. Ovo je upravo taj deo srca za koji sam rekao da je lošiji kvalitet i da bi kasnije uticao na to da nam se kašika polomi, to želimo da izbjegnemo. Ok, to je taj blok o kom sam govorio, koji prvo hoćemo da napravimo. Ovdje kao što vidite imamo čvor koji želimo da izbjegnemo i također ne znam koliko se vidi, ovdje ima jedna pukotina jer je drvo dok se sušilo pucalo, a ovo je bila ta strana koja je bila spoljašnja. Ovdje je bio ostatak drveta, tako da tu nemamo taj problem, sušilo se sa ove strane, tako da ćemo udubljenje napraviti ovdje, iako je ovdje šire i možda je logičnije tu raditi. Udubljenje ćemo napraviti s ove strane, a dršku ćemo ostaviti sa donje strane jer ćemo tako izbeći ovaj čvor i možemo kontrolišemo dužinu drške dokle će da dođe u odnosu na ovu pukotinu. Ovdje je jako korisno ukoliko imate sa sobom olovku, tako da možete da nacrtate šemu po kojoj ćete kasnije raditi. Za početak želimo da uklonimo one viškove materijala, odnosno ovaj deo ovdje koji je već pukao, a zatim ćemo nožem odmah obraditi ove ivice koje nam ne trebaju sa strane pored drške. Neko više voli da izrezbari sve spoljašnje ivice, dršku i oko udubljenja, pa tek na kraju da napravi to udubljenje.
Ja lično više volim dok imam ovako veliko parče materijala koje mogu da držim u ruci, da prvo napravim udubljenje, a zatim da obrađujem sve okolo. Za to koristimo kuka nož i u ovom slučaju, kako je ovo pravac kretanja vlaka na drveta, hoćemo da radimo suprotno u odnosu na taj pravac, odnosno po 90 stepeni u odnosu na pravac kretanja vlakana, jer ako radimo u pravcu sa vlaknima, vrlo lako može se desi da odvalimo veće parče drveta nego što smo htjeli, a kada radimo u suprotnom pravcu, onda lepo rezbarimo onoliko koliko želimo da skinemo. U zavisnosti od izbora drveta, ovi rezovi znaju da budu dosta čistiji, međutim ovo je nešto što može vrlo lako da se popravi sa turpijom, odnosno šmirglom. Hoćete da vodite računa kada pravite ovo udubljenje da ne bude previše duboko, jer ako malo razmislite i pogledate supene kašike koje imate kući, zapravo nijedna nije previše duboka, već su nešto pliće nego što biste očekivali. Kada ste napravili udubljenje, sljedeći zadatak je da prvo skinemo velike viškove materijala sa strane, a onda ćemo krenemo da obrađujemo malo finije, da napravimo onakvu dršku kakvom je želimo. Dakle, idemo niz pravac prostiranja vlaka na drveta. Kao što vidite, materijal skidam na ovu donju stranu, jer odavde kada započnem i povučem vamo, sve ovo ako se odvali nije problem, jer je drška tek ovde. Ako bih to radio na suprotnu stranu i odavde probao da skinem ovo parče materijala, šanse su da bih odvalio i ovaj deo koji ne želim. Tako da okrećemo na ovu stranu i onda odvajamo malo po malo dok ne stignemo do one linije dokle ovo želimo. Kako bih sada skinuo ovaj ovdje deo, pošto nemam prostora više da idem na dole, a ne smijem da idem ni na ovu stranu da ne bih ovo odvalio, moram da zasecam pomalo sa jedne strane, da ulazim, a zatim sa ove druge strane da isečem taj deo. Malo sa jedne strane i onda malo sa drugi, ovdje čak i ispuštam kašiku ovako ako držim, lakše mi je da držim za ovaj veliki deo i onda zapravo mogu i pomalo da seckam i da polako rezbarim to udubljenje. Sa palcem kontrolišem pokret noža da ne isečem previše. Kašika polako počinje poprima oblik, ali kako je gledamo sa ove strane, tako treba gledamo i sa ove. Ovdje nam je ostala previše debela, tako da sad treba skinuti i ovaj deo materijala. Upravo ono srce o kom sam pričao, to želimo sve da skinemo dok ne prođemo na drugu stranu. Kada završimo sa drškom, vreme je da se posvetimo ovim ovdje ćoškovima. Njih ćemo skinuti prvo jedan sa jedne strane, potom drugi, tako što krećemo odavde da ovu ivicu istanjimo, a zatim odlamamo, odnosno sečemo deo po deo odavde, krećući se prema sredini. Isto to uradimo i sa druge strane. Sada kada smo i to završili, ponovo okrećemo kašiku na stranu, da je gledamo iz
ove perspektive i vidimo da trebalo bi sad ovdje da se skine ovaj deo i ovaj deo da napravimo konveksan oblik da prati ovaj konkavni sa druge strane. Počinje da liči, samo treba još dosta istanjiti. I eto ga, za nešto manje od sat vremena gotova je jedna kašika. Kažu da što je kašika tanja, to je veština majstora veća. Ja namjerno volim da kašike koje pravim za kampovanje ostavim da budu deblje, kada ih pakujem u ranac, da budu manje šanse da se polome, jer ako je kašika tanja onda su veće šanse da će se polomiti. Također za početnike preporučujem da ostavite ovako deblju kašiku, prvu, drugu, treću koju budete pravili, te kasnije da idete ka tanjim verzijama, zato što koliko budete tanjili previše kašiku, dobre su šanse da ćete nešto pogrešiti i da će vam ona pući dok je pravite, onda ćete se samo iznervirati, a ovo bi trebalo da bude jedan lep projekat, prijatan, u kom bi trebalo da se opustite, relaksirate, da uživate. Prelepo je da to uradite u prirodi, ako ste već otišli negdje na kampovanje, provodite tamo dan, dva, tri, možete iskoristiti vreme da izrezbarite sebi kašiku, a također lepi projekat i da radite kući ukoliko ste slobodni za vikend i lepo je vreme, ili imate neko drvo koje vam je baš sasvim slučajno palo pod ruku ako ste rezivali voće ili nešto slično. Tako da eto, jedna veština koju možete poneti sa sobom, da iskoristite, da se zabavite, impresionirate druge, napravite nekome lep poklon. Nadam se da ste nešto uspjeli da naučite, da ćete moći da iskoristite ovo što sam vam pokazao. Voleo bih da mi se pohvalite da ste vi napravili svoju kašiku. Hvala vam puno na pažnji, hvala vam puno na podršci, za dodatnu podršku. Zapratite moj kanal, snimke, lajkujte, komentarišite i delite sa prijateljima. Do sljedećeg viđenja.